a strip joint on the main street of Toronto where she takes her clothes off with those half-closed eyes. She's an actress on a mission. Take a look at her disguise. Violently, I see the years rubbing away at her soul. But with a dollar to support, what can you do? She moves in a world that is all her own, like a panther roaming all alone. On the stage she wears masquerading eyes, which love when locked they make you feel hypnotized. Chloe said, Chloe said, Chloe said. Every guy thinks that she's looking at him, but she sees beyond their sin and grin. She got a fourth wall up, nobody knows what's in her head, but we all like to think we do. Instead she pretends like make-believe, cause if this was real then there'd be something to grieve. Yeah, she's got limits to how long it'll last. 1 year left, but we all heard that before. Yeah, she wants to be famous, and like she said, you better buy me now, because it'll be cheaper than when I'm a big star on the silver screen. Čia vyko labai šaunus renginys. Tai yra snieglenčių krosas. Mes kartu ir paminėjom valstybės dieną. Šiandieną būtent buvo skirtas vaikų, tai yra iki 17 metų amžiaus. Na, buvo nuostabi diena šiandieną, saulėta. Trasą mes pasistengėm ir naktimis netgi dirbom, paruošėm tiesiog tobulai. Iš tikrųjų buvo pakankamai sudėtinga kaip vaikam. Bet aš manau, kad visiems buvo linksma, visi buvo labai patenkinti tą trasą ir aš manau, kad jinai dabar lieka ir ją galima naudotis. She said that would be fine, in fact I prefer, but it's still the same price, I'm sorry sir. Chloe said, Chloe said, Chloe said, better know how to turn you on, better know how to push your buttons, better know how to make you glow. Bet you know, I bet you know, I bet you know everything. Chloe said, better know how to turn you on, better know how to push your buttons, better know how to make you glow. Bet you know, bet you know, bet you know everything, Chloe. Yeah. Snieglenčių krosas tik tai 2 metai Lietuvoje. Praeitais metais pirmą kartą mes būtent suorganizavom pirmasias snieglenčių kroso varžybas, paskui peraugo tai ir suorganizavom taip pat ir Lietuvos čempionatą, po ko taip pat buvom nuvažiavę į pasaulio čempionatą. Tenais, aišku, nestipriai pasirodėm, bet kadangi kaip pirmą kartą, tai aš manau, tai viskas labai gerai. Ir pats renginys ir pats šita rungtis yra tikrai labai spūdinga, kadangi startuoja 3 arba 4 arba 6 netgi. Ir kada kovoja pačioj distancijoje, tikrai niekada negali žinoti, kas gali būti pirmas. Nors netgi ir, sakykime, netgi tie, kas parodo kvalifikaciją į patį geriausią laiką, kada šliuožia, sakysim, distanciją 3 ir 4, vyksta kontaktinė kova, tokie apsistumdymai ir taip toliau, kadangi greitis yra pakankamai didelis, todėl visiškai sunku net ir prognozuoti, kaip gali pasibaigti viskas, sakysim, tam važiavime. Todėl labai įdomu stebėti. Better know how to turn you on, better know how to push your buttons, better know how to make you glow. Bet you know, I bet you know, I bet you know everything, Chloe, girl.
over to one side and I smiled at her with my glassy eye. Had to ask for a dance, the way she moved made me feel like I was the man, even though it was the money that turned her on. She took me to the back of a little room. Na, slidinėjimas turbūt vis dėlto ir profesionalus, ir šiaip, jeigu ramiai slidinėjai, tik tai va tenais nuokalnėm kažkokiam, tai galbūt nedideliam nuokalnėm. Ir tai yra rizika turėti traumas, be abejo, kad traumas, jo, kaip ir kiekvienam, aš manau, sporte turbūt, bet kokį dviračiuose paimk, ar bėgime, tas ne taip koja pastaisi, užkliūsi dar kažką, yra traumų. Chloe said, better know how to turn you on, better know how to push your buttons, better know how to make you glow, that you know, that you know, that you know everything, Chloe, yeah. Šiuo metu mes organizuojame, mėginam padaryti Lietuvos čempionatą, tam, kad išsiaiškinti, kas yra stipriausias, ir mums labai rūpi savo pasiuntinius nusiųsti į pasaulio čempionatą, kad tai vyks kovo 18 dieną Ispanijai. Taip, kad kelialapį 2 žmonėm jau turim, bet dar neišsiaiškinom, kas gali tenais važiuoti ir kas gali atstovauti tinkamai Lietuvą. Cocked my head over to one side and I smiled at her with my glassy eye. Had to ask for a dance, the way she moved made me feel like I was the man, even though it was the money that turned her on. She took me to the back of a little room, we sat down, gave her a smoke. When the song started, I told her to relax, I just want to talk. Is that okay, I asked? She said that would be fine, in fact I prefer, but it's still the same price, I'm sorry, sir. Chloe said, Chloe said, Chloe said, better know how to turn you on, better know how to push your buttons, better know how to make you glow, that you know, that you know, that you know everything. Chloe said, better know how to turn you on, better know how to push your buttons, better know how to make you glow, that you know, that you know, that you know everything, Chloe, yeah.
of winning.